Šta zapravo danas predstavlja ovaj predlog odluke? Izglasavanjem ove odluke praktično odobrit ćete poskupljenje cena parkiranja, dodat ćete nove namete koje do sada nismo imali. Ko će opet da podnese najveći teret? Pa naravno da će to biti građani Zaječara, a koje i koliko se to cene menjaju, pa ne malo. Evo sada ćemo to videti iz same odluke. Za prvu zonu 11%, za drugu 15%, za sezonsko parkiranje 15%, za parkinge kao što su garaže 23%, uvodite čak i treću zonu jer za Boga Zaječar je toliko veliki grad da je neophodna i treća zona. Cena te jednočasovne karte biće 25 dinara, karta za celodnevno parkiranje koštaće za 15 do 20% više, plus karta za treću zonu koja nije postojala do sada 80 dinara, povlašćene karte za stanovnike koji žive u zonama povećat će se za preko 20%, a za novo formiranu zonu 300 dinara, za treću zonu pretplatna karta za fizička lica 700 dinara, za pravna 2100 dinara. Tu su i novo uvedene radnje ovog preduzeća koje će koštati Boga oca, kao što je, na primjer, naknada za izgubljeni tiket u garaži, javnoj garaži. To vam je ono kada slučajno zagubite papirić koji ste dobili, pa kad hoćete iz garaže da izađete, vi ne možete ako ste ga izgubili, nego morate platiti čak 770 dinara. Ja ne znam u kom zakonu ste našli to utemeljenje da donesete takvu odluku, ali pretpostavljam da ćete i to da nam objasnite.